Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka lek niam chat telu kadai ka wei na ki jing lek niam jong ki khon ka snong mensu bala hikai rengkat ka niam gerkom bat ka syat ka kemen haswa ban sedang ben sedang thong hapo ka snong mensu ha uni usnam ya kini ka lek niam la pendap ha ka nyotrek wi yong ha ka bagi khon ka sen raj mensu ki brang skem ka jingej ha ka niam tan rai bala hikai ki long shwa man shwa ki lawan bani shimantah pedang ka riam ka bet ka ba ipu ipieng bat i shong kun shong khia ha kini ka sngi ya kini ka lek niam lawan sakhi penchongsiat ru da upa daloi ilaka juai wahe puramon kencing bat kiwe ki bala syakot ngobha ibu ustad ilang orang ustad wi in pi chwau hiati saya sumbe hakeli gator yo pha ukbau ko liha ora chisnem yo da ko te usnem ubnai apa senong apa thau yo pi hakasta science kan ni Gila dia utuk kenia wakaman wa haki hali gihato haki per kipra wa bon wa bamu ni kniam bamu igni gijing thung gijing tep tekam thugi gide gide wai ke chin kaman wo blai ubam gide kniam leki he yong i ki blai aki he yong i lengba yong tregeran i chau i kniam he wa tik kaman ngo udem Chol ni repi ibi kungu kadem, kejingu ibi kungu kadem to ite, yo bhau kubau ku, yo bha ki jintum hajong yo kaberam au. Dapat pi ki sngi ki somai, hagiwan ki benai yo thung yo herbi repi, knangwa te ki knyang, yo bam yo jintum yitep yo rek yo bam, yo rek yo bensi, yikite ki thung yitep, tekat wan man ki kuhe ki to kustat, ne te dawa mam. Wah, pigi kandung ini entre, apa kali kita senang man pigi ustad, lebih le, wah lam le pigam kata kanyam, lau yap ja, tadi wale kata kanyam nau imgo, hai tu ipor, ka yung kasen yang pile, yung yo de kia, tapi kata itu kalau sausuk, wah peman pi. Ya kaniga nyam hagani ko ko snong thau dailam e phe kha ikimen yo phu pnyoi ki rem ki be chong phi kalupi kala kerku kerja makan raja iwara silen terkisi ahoy hoy kala hoy kala ahoy kala hajar idem wa bauqiha munse katawa em wam hoy seu atate alaikan raya ikawai kalpikalan kerda makan raja iwara silen terkisi ahoy hoy